reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi ba Gitinyiro TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweho muri aka kanya. Breaking news ni biki bigezweho aka kanya? Ibintu birakomeye cyane. 23 abayizi bati iyi ni nka ya kipe y'Imana bayita wiki mu gihugu cy'u Rwanda bayita Rayon Sport. Ni kipe y'Imana ihorana ibibazo ariko ihora itabarwa isaha ku isaha. 23 nayo imeze nk'abarwanyi b'Imana, noneho irimo irarwanirwa n'Imana, birakomeye cyane. Maiti imirambo y'abarundi irimo hariya, irimo rwose muri Minembwe, irandagaye mu mihanda, mu mashamba, mu tuyira dutoya n'udusibanzira. Imirambo y'abarundi, abasirikare b'abarundi irimo irakubitwa hariya, irimo hariya mu mihanda no mu mishamba hariya muri Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Muti byagenze bite? President Neva w'igihugu cy'u Burundi ubu ngubu yamaze kohereza abasirikare mu duce twegereye Uvira. Arimo arabikora kubera iki? Abarundi bafite ubwoba bukomeye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi na perezida w'u Burundi nk'uko tumaze kubibabwira, abangaba rwose barimo bafite ubwoba, bariyambaza igihugu cy'Ububirigi ngo kize kibatabare. Urabizi muri Bible haranditse, haraho muzi inkuru y'Abisirayeli barwanirwa n'ibibindi. Iyo nkuru murayizi, soma mu Bacamanza 20 igice cya 7 umurongo wa 20. Iyo nkuru uraza kuyibona, ariko wivunika kandi duhari. Abisirayeli uko bari basumbirijwe ku buryo bukomeye cyane, Imana ibwira Abisirayeli kuko yari kumwe nabo iti mufate ibibindi n'amakondera, mukubite ibibindi hasi n'amakondera. Abarwanyi barwanaga nabo bakumva ikibindi hasi kibuno mpamaguru. Uko niko bimeze ku basirikare ba FARDC, ku basirikare b'abarundi Wazalendo ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Muti nukubera iki? Reba niba urakoze subscribe, reba muri video iruhande rwawe, mu ruhande rw'ibumoso reba handitse subscribe, urebe niba warayikoze kugira ngo amakuru nk'aya ajye akugeraho 5 kuri 5. Muti nukubera iki nakomeje kubabwira ngo abarundi barasumbirijwe cyane muri iriya ntambara? Abarundi bari hariya kurwana muri kiriya gihugu boherejwe na perezida wabo Sebarundi, barimo baricwa mu buryo bukomeye cyane bitewe nuko abasirikare ba FARDC, abasirikare ba Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi barwanyi bari muri kiriya gihugu bavuga ko bashirwa imbere. Abasirikare b'u Burundi bavuga ko bashorwa imbere mu rugamba aho rukomeye, maze 23 ikabarasa bigatinda. Muri uyu mugoroba rero, ejo ubwo abasirikare b'abarundi bazaga kugwa mu ndwano ari benshi, abasirikare bagera kuri 64, uyu munsi baje gusigana ku buryo bukomeye bwo kujya imbere ku rugamba mu mirwano yabahuzaga n'umutwe wa 23 twirwaneho mu gace ka Kavimvira. Nyuma yo kutumvikana rero no kutumvikana n'uwari ubayoboye ku rugamba, ntibumvikane n'abasirikare ba Wazalendo, ntibumvikane n'abasirikare ba FDLR, ntibumvikane n'abasirikare ba FARDC, haje kuvamo bamwe mu basirikare baza gucyurira abasirikare b'abarundi, bababwira ko bo barwanira amafaranga kandi barwana mu gihugu kitari icyabo. Umujinya rero waje kuba mwinshi bitewe nuko abasirikare b'abarundi barimo babona mayiti cyangwa se imirambo y'abagenzi babo bandagaye hirya no hino mu misozi ya Minembwe, kandi kuko mu gihugu kitari icyabo mu kanya gato baje gukozanyaho. Noneho
M23 irimo iriruhutsa kuko abayirwanyaga bo bari kurwana ubwa abasirikare b'abarundi baje kurasa abasirikare ba Wazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC, aho bivuga ko 23 bamaze kuhasiga ubuzima. Ariko kandi mu byo bapfa byinshi harimo nuko mu minsi yashize ubwo bacukuraga amabuye y'agaciro bakaza kugirana ibibazo, Wazalendo n'abasirikare b'abarundi bakaza kugirana ibibazo bitewe nuko M23 yaje gufata tumwe mu duce twari tuyobowe cyangwa se twari turi kugenzurwa na Wazalendo ikaza kubura aho ikura amabuye y'agaciro, cyaza gusagararira aho abasirikare b'abarundi bari gukura amabuye y'agaciro. Baza kutumvikana rero muri ibyo bikorwa ndetse no gucukura amabuye y'agaciro ahantu hamwe. Ndagira ngo mbabwire ko muri iriya ntambara Perezida Felix Antoine Tshisekedi yemerera abashaka kuyirwanamo ku ruhande rwe byinshi bigiye bitandukanye, ari amabuye y'agaciro, ari amafaranga ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Perezida Felix Antoine Tshisekedi rero yemereye General Neva amabuye y'agaciro azajya acukurwa n'abasirikare be bakayohereza muri kiriya gihugu mu ibanga rikomeye. Byaje rero gutera ikibazo gikomeye izi mpande zombi, baba Abazalendo ndetse n'abasirikare b'abarundi, biza gutuma bagenda bafite ako kantu ku mutima kuko abasirikare b'Abazalendo bari gutambamira abasirikare b'abarundi kuba bacukura amabuye y'agaciro ndetse no kuyohereza. Muti byagenze bite icyo gihe? Nabwo baje gushaka kurasana, ariko generali wa FARDC uyoboye urugamba aza guhosha izo ntambara n'ayo makimbirane yari ahuje izo mpande zombi, bituma hataza kuba imirwano. Uyu munsi byaje kuba ibindi aho ejo haje kuraswa abasirikare b'abarundi benshi cyane bagera kuri 64 nk'uko twabibabwiye. Nyuma baza kwikorera evaluation ndetse cyangwa se kwigenzura, bakaza gusanga ibyo ngibyo abiterwa nuko bashorwa imbere ku rugamba. Haza kumvikana rero abasirikare bavuga ko abasirikare b'abarundi bagomba kujya imbere kuko bo baba bakorera amafaranga, bavuye mu gihugu akiwabo baje gukorera amafaranga. Umujinya urazamuka uba mwinshi ku basirikare b'abarundi, nuko baza kurasana. Ni mu masaha make ashize 23 rero bamaze kugwa muri iyo mirwano ihuje abarundi ndetse n'abasirikare ba FARDC, cyane cyane abasirikare baba Wazalendo nibo baje kuraswa cyane n'abo basirikare b'abarundi. Ariko kandi no mu Barundi biravugwa ko 5 nabo bahasize ubuzima. Ayo namakuru tuba duhawe n'imboni zacu ziri muri kariya gace. Sayo makuru ahari gusa nababwiye ubwoba ni bwinshi kuri Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Generali Neva perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubwoba ni bwinshi. Muti kubera iki? Iyi M23 ikomeje kubarasa ku buryo bukomeye, ikomeje no kutuma bagira umwiryane bakarasana ubwabo, bakaza kwicana ubwabo ndetse n'uruntu ku mirongo y'imbere ku rugamba ndetse no gusigana gukomeye kubera ubwoba bwa M23. Ibi ngibi rero biri gutuma haza ubwoba bwinshi muri aba bayobozi nababwiye Felix Antoine Tshisekedi ndetse na Evariste Ndayishimiye Neva perezida w'u Burundi. Ubwoba buri guterwa n'iki? Buri guterwa nuko iyi ngiyi M23 yateguye umugambi ukomeye wo kongera gufata umujyi wa Uvira. Ibi ngibi nahoze mbibabwira kuva kera ndetse no mu nkuru zacu zagiye zitambuka, twagiye tubabwira uburyo imyiteguro yo kongera gufata uyu mujyi wa Uvira, imyiteguro imeze ko imyiteguro igiye iteguye. Twababwiye imisozi yose
imisozi yose iteye ubwoba ushobora kuba uriho, ukaba ugenzura mu buryo butuzuye umujyi wa Uvira. Imijyi yose M23 yamaze kuyigeraho rwose. ni Sibanga, imisozi iri mu kibaya cya Rusizi ndetse n'indi igiye itandukanye, ariko umuntu aba ariho akaba yitegeye cyangwa se areba umujyi wa Uvira. Ahangaha rwose M23 yamaze kuhafata. Ariko kandi ikintu giteye ubwoba ku buryo bikomeye cyane aba bayobozi, nuko umupaka wa Kavimvira iyi M23 yamaze kwirukana aba basirikare barimo barasana ubwabo. Umupaka wa Kavimvira numara kuvamo, uyu n'umupaka niho hari kubera imirwano ikomeye cyane. Nyuma y'imirwano yiriwe iri koroza, yiriwe iteye ubwoba ahantu hitwa muri Ruhinamavi. Uyu mupaka rero niho hari intambara ikomeye cyane, niho hari abasirikare bari kurasana ku buryo bukomeye cyane. M23 rero nimara gufata uyu mupaka, iraba umujyi wa Uvira isa naho ariyo iwugenzura mu buryo butuzuye, nko ku kigero cya 70% niyo iraba iri kugenzura uyu mujyi. Ubwoba rero bwakomeje kuba bwinshi. Inzira irabisigaye yo guhungiramo mu basirikare bari muri uriya mujyi wa Uvira ni inzira ya Bujumbura yonyine. ubwo no guhita bahungira muri Bujumbura. Ariko umutwe wa M23 wakomeje kuburira abasirikare b'Abarundi, ukomeza kuburira Perezida Neva ndetse na Felix Antoine Tshisekedi n'abandi bose barwana cyangwa se barwana bafatanyije n'uyu mutwe cyangwa se ni na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Yakomeje rero kugenda ibaburira, ibabwira iti rwose umusirikare w'u Burundi uzava mu gihugu cy'u Burundi akaza hano muri iki gihugu, uwo nguwo rwose ntazatekereze gutaha, ahubwo azataha ari umurambo. Ndetse n'abandi benshi bazaza muri iyi ntambara rwose, baba bacanshuro n'abandi bagiye batandukanye, gutaha bazaze babyibagiwe. Nibyo iri kubakorera, nibyo iri gukorera abasirikare b'Abarundi, nibyo iri gukorera abacanshuro. Ibintu birakomeye cyane ku rugamba. Muti noneho Uvira nimara gufatwa harakurikiraho iki? Niyo mpamvu Neva nawe ari kubitekereza, akibaza ikirakurikiraho rwose, agatitira, imbaraga zikabura, intege zikamubana inteja, kugenda bikamunanira, guhumeka bikanga. Felix Antoine Tshisekedi we byaranze burundu. Ukurikiyeho ninde? Ni Generali Neva, nawe bintu biramukomeranye cyane. Niyo mpamvu yamaze gushyira ingabo mu duce tugiye dutandukanye dukikije umujyi wa Uvira, ariko turi mu gace turi mu gihugu cy'u Burundi. Mu duce dukomeye yagiye ashyiramo abasirikare. Ahambere yarunze abasirikare benshi cyane ni kuri uyu mupaka wa Kavimvira, ni ukugira ngo abuze M23 kuba yafata uyu mujyi. Birakomeye cyane rero, yahasize ingabo zirenga 240 zose ziri muri kariya gace n'imbunda zabo n'amasasu yabo. Icyo bagomba gukora muri kariya gace ni uguhagarika no gusubiza inyuma abasirikare ba M23. Nkuko natangiye mbibabwira, iyi ngiyi isa n'irwanirwa n'Imana, kuko si ubwa mbere si ubwa kabiri abasirikare barimo barwanya M23 bo ubwabo basubiranamo bagatikurana, ibintu bigakomera. Handi Generali Neva yaba yasize ibikoresho bigiye bitandukanye, ndetse yagiye ashira n'abasirikare benshi cyane, aho Abarundi barimo batevya bakavuga ngo noneho babonye n'imbunda zimwe batari bazi ko igihugu cy'u Burundi gifite. Umupaka cyangwa se ku mupaka uri hafi ahantu hitwa muri Gatumba, ahangaha naho hari umupaka, agapaka gato
gatoya rwose nahangaha yaharunze abasirikare benshi cyane nabo ngo bagera muri 300 ndetse n'ibikoresho byabo imbunda amasasu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Ahandi hari abasirikare benshi cyane, amamodoka y'ibifaru. Umuntu rwose uri hariya muri Bujumbura cyangwa se muri Bujumbura araduhamagaye aratubwira ngo aba basirikare, izi mbunda, ibi bitwaro biremereye, ibi bimodoka bitwaye abasirikare, izi ndege turi kugenda tubona hano muri Bujumbura, mwebwe muri hakurya aho ngaho, mwebwe mugira amakuru menshi cyane, mwebwe mwatubwira iki ko hano ibintu ubwoba ari bwinshi, ibintu bikomeye. Natwe turababwira tuti reka tubaze imboni zacu zegereye hariya muri Uvira, tuzibaze uko ibintu bimeze. Batubwiye ko rero nyuma yuko General Neva abonye ko umujyi wa Uvira byarangiye usa naho wamaze gufatwa, hano muri Bujumbura niho nkuko nabibabwiye niyo nzira yonyine yabisigaye yo guhungirwamo n'abasirikare ba FARDC, Wazalendo, FDLR ndetse n'abacanshuro bari kurwana na M23. Birashoboka cyane rero ko M23 itarekeriyo, kuko igihugu cy'u Burundi cyangwa se abasirikare b'abarundi bakomeza kuyizonga cyane ku rugamba ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Biravugwa ko rero bishoboka ko M23 yakora ikosa rikomeye ryo gukurikira aba basirikare, ikabakurikira no mu gihugu cy'u Burundi. Kandi General Sultani Makenga yakomeje kugenda abwira Sebarundi, amubwira ati rwose Sebarundi, ntacyo dupfa nawe, icyo dupfa nawe ni kimwe, nuko wohereza abantu kuza kwica abanyekongo kandi bo barwanira ubwigenge cyangwa se uburenganzira bw'igihugu cyabo. Uyu General Neva rero we wohereza abasirikare ku nyungu ze, arimo ararunda ibikoresho byinshi n'abasirikare hano mu mujyi wa Bujumbura, aho nkuko nabibabwiye bamwe mu baturage bahariya batubwiye ko bahabonye rwose n'ibibunda bigiye bikomeye, bakavuga bati nubwo ubwoba buhari ariko icyizere cy'uko batatubasha, icyo cyizere kirahari. Umugani bati dufise pula, uko byagenda kose Sebarundi arafise pula. Ahandi hantu harimo hararundwa ibikoresho byinshi by'intambara mu gihugu cy'u Burundi, n'ahantu hitwa muri Mubimbi, ni agace nako kegereye uyu mujyi wa Uvira, ariko herekeye cyangwa se werekeza ku kiyaga cya Tanganyika. Ahangaha naho Sebarundi yahashize abasirikare benshi cyane, imbunda nyinshi cyane, abasirikare n'imbunda zabo ndetse n'ibimodoka n'ibifaru bigiye bitandukanye, kugira ngo bitegure kuba barwana na M23 igihe cyose yaba yinjiye muri kiriya gihugu. Ahandi naho hakomeye cyane ndetse ho byagiye bitangaza abantu, n'ahantu hitwa muri Mutimbuzi, nako ni agace kegereye Uvira, ariko ahangaha niho yashyize imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Amakuru twaje gukurura avuga ko ahangaha mu minsi yashize abasirikare bahinjiriye, ariko Sultani Makenga akababuza. Ubwo bafataga umujyi wa Uvira, abasirikare ba M23 binjiye mu gihugu cy'u Burundi, ariko Sultani Makenga akaza kubabuza kuba barasa muri kiriya gihugu kugira ngo batagura intambara. Ariko noneho kuri iyi nshuro ibintu birakomeye cyane. M23 biravugwa ko ishobora kurasana n'igihugu cy'u Burundi. Handi hakomeye cyane Sebarundi yashize intwaro zikomeye, ni mu gace kitwa Kabezi cyangwa se Kabezi, ndetse no mu kandi gace gakomeye cyane kitwa Rugombo na Mugina. Ahangaha muri Mugina ni mu majyaruguru ya Gatumba. Ibintu birakomeye cyane hariya muri ndetse no mu kiyaga cya Tanganyika. Uyu nguyu
uyu nguyu Felix Antoine Tshisekedi na mushuti we Sebarundi bamaze kuhashyira amato y'intambara ndetse n'abasirikare barwanira mu mazi bo muri kiriya gihugu. Ahantu nababwiye hitwa muri Kabezi na Mutimbuzi, utu turere turimo imihanda igana muri Bujumbura cyangwa se muri Bujumbura. Ahangaha nawe yahashyize imbaraga nyinshi cyane, kuko muri iyi mihanda birashoboka ko M23 yaza igatikura rwose aba bagabo uko ari babiri, Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'uyu Generali Neva. Ibintu birakaze cyane, kandi nimpamo ibikoresho bivuye mu gihugu cy'Ububirigi muri aya masaha biri mu ndege bigana mu gihugu cy'Uburundi. Ibikoresho rero birimo birashirana abasirikare bari ku rugamba ba FARDC, birimo birashirana abasirikare b'Abarundi. Rero uyu Felix Antoine Tshisekedi na Neva bahamagaye mu gihugu cy'Ububirigi, igihugu kibafasha cyane muri iyi ntambara. Ibikoresho rero bigiye kongera kuza ku rugamba biri mu nzira, biraza kugira ngo bongere ibikoresho. Ni nyuma y'uko iyi M23 yafashe ibikoresho ndetse igenda yambura uduce twarunzwemo ibikoresho n'aba basirikare ba FARDC ndetse n'ingabo z'abahibu ndetse n'ingabo z'abakongo z'Abarundi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Igenda rero ibakubita abo irashe, ibikoresho irabisigarana, uduce bavuyemo bari bararunzemo ibikoresho ntibashobore kubihungana. M23 irabisubirana. Ejo bundi muri teritwari ya Fizi M23 yaje gufata imbunda, twababwiye ko yazifashe ariko ntitwababwiye umubare. Yaje gufata imbunda zikomeye zirasa mu birometero bya kure, imbunda 61. Umva ko kandi imbunda 61 nshya iminyonyo, n'imbunda zari zaravuye mu gihugu cy'Ububirigi zoherezwa ku rugamba kugira ngo zize gukoreshwa n'abasirikare b'Abazalendo ndetse n'abasirikare ba FARDC. Ariko nyuma yo kucukura ahantu bakazitaba, M23 ikatungurana mu buryo bukomeye, ikarasa ku buryo bukomeye izi ngabo, byaje gutuma bazita, maze M23 irazifata n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye, harimo amadroni, harimo ndetse n'izo yifashishije ejo bundi hanura indege ya Sukhoi rwose iyishira hasi. M23 rero irimo iragendana n'Imana, niko abantu baturage barimo bagenda bavuga. Ni byinshi rero twababwira kuri iyi ntambara, ariko reka mbabwire ko tugiye gusoreza ku nkuru ikomeye cyane. Tugiye gukomeza kubacukumburira inkuru ivuga ku buryo Perezida Neva ejo ku munsi w'ejo aragirira uruzinduko rukomeye mu gihugu cya Kongo, aho arajya kuganira na Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ngira ngo mwarabyumvise cyangwa se mwarabimenye ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru Al Jazeera, bakamubaza igihe azakurira ingabo z'Uburundi mu gihugu cya Kongo. Perezida Neva yavuze ko igihe Felix Antoine Tshisekedi azabonera ko ingabo z'igihugu cy'Uburundi ntacyo zikimara cyangwa se ntacyo zigifashije hariya muri kiriya gihugu cya Kongo, ari we uzafata umwanzuro w'uko izo ngabo zava muri kiriya gihugu. Rero biteganyijwe ko M23 niramuka yongeye gufata umujyi wa Uvira, dore ko Minembweyo yamaze kuyirukanamo aba basirikare bose bahanganye nayo, biteganyijwe ko rwose Felix Antoine Tshisekedi noneho ubushobozi bw'izi ngabo azahita azikuraho amaboko, ubundi zigasubira mu gihugu cy'iwabo, mu gihugu cy'Uburundi. Abarundi benshi baravuga bati byaba amahire M23 yongeye gufata uyu mujyi, abana bacu, abasaza bacu, abakobwa bacu bagataha bakava gupfira muri kiriya gihugu, bakava gupfira mu gihugu kitari
icyabo. Ejo rero biteganyijwe ko Generali Neva arajya mu gihugu cya Kongo, akajyayo agiye gukora iki? Baje bagiye kuganira ku myitwarire ndetse n'ubushobozi bw'aba basirikare, baganire no ku masezerano mashya. Nigeze kubabwira inkuru ndetse nabaye nk'uyikomozaho muri iyi nkuru y'uburyo abarundi n'abasirikare ba Wazalendo bigeze gupfa amabuye y'agaciro. Ni ibintu byababaje Neva cyane, aza no kugabanya bamwe mu basirikare yoherezaga ku rugamba. Baraganira rero ku bintu bibiri, nibaramuka babyumvikanyeho, Neva arongera ingabo ku rugamba kugira ngo babashe kurinda uriya mujyi wa Uvira, ariko kandi nibatabyumvikanaho Neva aracyura ingabo ze ziri muri kiriya gihugu. Gitinyiro TV ibashimira kuba muyumva umunsi ku munsi, ibashimira kuba muyitera inkunga. Kuyitera inkunga kwa mbere ni ukureba ibumoso bw'iyi video, ukareba ahantu handitse subscribe, ugakoraho, ugakora like, ugatera comment, ukaduha imbaraga, ukadutera imbaraga zituma twongera kugushakira amakuru agiye atandukanye. Imana ibarinde, ndetse tuzahure mu yindi nkuru, duhurire mu yindi nkuru nayo tugiye kubaza imboni zacu ziri muri kariya gace, tukayibategurira tukayibagezaho mu kanya gato. Imana ibarinde.